جورکا بچوک لێ مەزن و دەوڵەمەند بکەرستێن کەلتوری و فلکلوری. لە ماڵا یونس ڕەشیدی یە نافدار بە بابێ وەزیری ئەو شەیدایە پاراستنا کەرستێن کەلتوریە. أو مسجلة كبنا لهم أبا همي شريتين محمد عارف الحسن علي خنجرن تحسين طهايا حسو جزيرية أو مسجلة كبنا من احتفاظي بكري والشول جيت كات ئامێرن میوزیکیەن کەڤن بشێوێکی ڕێک و پێک لە دەف خۆپاراستیە. نزیکە هزار بەرهەمن هونەریەن کەڤن لە دەف بابێ وەزیری پاراستی ماینە. تحسین طه، محمد عارف، مریم خان، کاویس آغا. أفاجي تنبيرة كمحمد عارف دامن من بارستي من هالقرتي أفايا صالح حفتي ونه دامن قدانا ناف أرشيفيقو سترانا كل تلفزيون داد كفت زوزانيت بيجد بابي سيرود بيجد أف تنبيرة لدد محمد عارف قدانا ناف تشتتقو هالقرة باريزي هدية لالي من بوته ئەو هەموو هونەرمەندن کو تانها ژی بابێ وەزیری گوهداریە وان دکات و دەڤوی هەردەم دزندینە. gelek hîveta min ser mûzîkayê ser ev stranbêjin stranbêj gelekê tatîne lalî min û wê digotîn bo min û min ê min tabe'a kirîn û wekî dengê Tehsîn Taha wekî Mihemed Arif wekî Miryem Xan Kawîs ئەو بخۆ چاودێری و سەخبیریە وان ئامێران دکات. پرانیە ئەو کەرستن vêrê هەموو کۆم کرینە سۆر ji wan wek diyarî gehiştînewî û hindek jî kirîne û evên din jî ji bab û bapîran bo maye. ev e şîreke lalî min ê çar baba ye şîr kevintirîn keresteya li nav geleriya wî û li madda pîla hatiye çêkirin. Çadankek ku jiyê wî pitir ji 105 salan e wek diyarî li dev hevalekî wî û ib îmanet wergirtiye. ev şole ez kem hîveta min ser e gêwilê min ser e dilê min çitê û min ev kentorê kurdewarî em parêzîn احتفاظê pê bikin ku cîlekî dî bêt bizanit ev tiştê wî bikarî hînayî û wê daye şolî ku kurdewarî ye nav kurda da bersene bit û agirî av stew berstet bêjnî pîremêrên me berê ev bûn vî hilkirin. Yunus Reşîd bo demê 42 salan e vê karî diket û zêdetirî 2000 keristên kevnar û dîrokî kom kiriye. المالا بابي وزير الجوركا بتشوك لي دولمند بكرستن كالتوري وكالبوري وافيا كابويا سدما هنده كو بابي وزير برنياز بت ورزكا تايبت لي بيتا قرتن الدبرا الشيخان. بابێ وەزیری ڕۆژانە قەستا بازارê شێخان دکەت و پەیوەندیەکە باش هەیە دگەل هەمی پێک هاتن ئولی و نەتەوەیی li deverê. باشی وەسڵان چاوانت باش Birêka komkirina van keristan şiyaye cihê xwe di dilê genc û pîran da biket. ما حس کرد وکی متحفه که هبان جک کو او تشتتی و همه حتی ما بانه او گلک تشتکی باشه کو ابو وزیر کرد و ابو وزیر مروفه که يعني مروف همي حاجات كان چه کسی بنیازیتن تکلیف کتن ابو وزیر جبیر نکتن. بابي ورزي مثالة كي قديمة وديوانا تحسين بقى وديوانا بابي شيخ وديوانا ما بجيوري مثالة كي قديمي جو عميرة. Ji bilî biyava parastina keristên kevin yên jiyanê viyana babê wezîr bo bajarê xwe Şêxan wekiriye ku ew bi şêwekê berdewam qesta bilindahiya vê bajarê biket bo aramkirina dil û derûnê xwe. Mehdî Fereç Rûdaw Şêxan.